Jutro sam obiecał Naprijed ovaj video pasmotu. Dinamo Zagreb osigral rzeszowie miasto u rundy konferencyjskiej ligi Santinate preliminara kola. Pojedynek su nestry Hrvatski FK Belgrani 3-0. Bilo je 0-0 do 29 minut kolem Naprijed. Bruno Petković urvestryčio žerulat u 72 minuti. Zatim za prvoti 11 u 77 minuti. Za provedu u 3-0. Bilo je 0-0 do 29 minut kolem Naprijed. Bruno Petković urvestryčio žerulat u 72 minuti. Zatim za prvoti 11 u 77 minuti. Za provedu u 3-0.